هاخد دلوقتي ايه شرح الشده. عندنا الشده شكلها كده بيبقى 3 سنون. الشده شكلها ايه؟ الشده 3 سنون. اوقات تيجي عليها فتحه يعني شده وفتحه، وكمان بتحب الكسره فممكن تبقى شده وكسره، وكمان ممكن تبقى شده وايه وضمه. شده وايه وضمه. هي الشده دي بتخلينا نعمل ايه او ايه فايدتها لما بتيجي فين على الحرف؟ اولا هي بتيجي فوق الحرف، يبقى مكانها فين؟ فوق الحرف. تمام. تخلينا نقول مثلا لو احنا عندنا راء عليها شده وفيها فتحه نخليها نقولها مرتين. الحرف الاول دايما ساكن راء سكون ار، والتاني متحرك را، يبقى ار. زي كلمه جر. بص كده الراء جر را. هتخلينا نقول الراء دي كم مره؟ مرتين. هنقولها ازاي؟ مره مع الجيم جر، ومره مفتوحه عشان اللي فوق هنا فتح. جر را. يبقى قلناها كم مره الراء؟ 2 مره مع مين؟ مع الجيم ساكنه جر. جر وبعد كده را. يبقى احنا هنا نربطها مره مع الجيم جر، وبعد كده نقول را لوحدها ايه؟ را، عشان الراء عليها ايه؟ ها؟ فتحه. يبقى اقولها تاني جر را. طب تعالى كده نشوف كده العين. الميم مثلا لو عليها شده وكسره نقولها ازاي؟ امي. زي اقرا دي كده. ها هم مي. شاطر. هم. ونقول مره تانية ميم ايه؟ لان دي اتقالت كم مره؟ ميم سكون مع الهاء يبقى هم، وبعد كده مي، لان الشده والكسره بتتفك بايه؟ بسكون وكسر. يعني لو شديت الحرف ده لو فكيته هيتفك باتنين. ميم سكون تتقال مع الهاء المكسوره يبقى هم، وبعد كده مي. نربط دول ببعض هم. دول الوحيدين بس اللي مربوطين ببعض نقولهم ازاي؟ هم، وبعد كده مي. همي. طيب شده وضمه بقى زي ايه؟ زي الدال مثلا عليها شده وضمه هنقولها ادو. زي ايه؟ كلمه ايه؟ ادو. لا بص الكلمه دي هنقولها ازاي؟ عد. ها عد دو. ها ايوه كده عدوا. قلنا دي تبقى ايه؟ مقسومه 2. دال سكون دال ها دال ايه بقى المره دي؟ ها دي اللي فوق ايه؟ ضمه. الشده وضمه بتتفك بسكون وضمه. الحرف الاول في الشده دايما عليه سكون. دايما على ايه؟ عليه سكون. والتاني عليه ايه؟ حركه حسب اللي فوق. انت شفت فوق ايه؟ ضمه، يبقى الحرف التاني نقوله مضموم. عد دو. نربط الحرف الاول بالنص الاول من الشده الساكن. عد، وبعد كده دو. يعني احنا لو مش دو مش موجود هنعرف نقراها. هنقولها برضو كده. قولها كده يا سعيد. عدوا. طب ودي نقولها ازاي؟ ها همي. ودي ها اقرا يا سعيد. جري. ري ولا را؟ جر. اقف على الجر عشان سكون. جر را. وهنا ها مي. وهنا عد. لا دي دال. عد يبقى يا ابني دال. عص ازاي؟ فين السين؟ ما فيش سين، دي دال. عد ها دو. ايوه كده هنقول عد دو. الدال دي تتقال مرتين، مره مع العين عد ومره ساكنه، ومره دال ضمه لوحدها يبقى عدوا. طيب تعالى بقى نشوف كده نجرب لما نقسم هنا الورقه دي كده شده وفتحه. نشوف كلمات فيها شده وفتحه. يلا انت بقى اللي هتقول لي الكلمات دي كلها. ها لا دي جيم. جر بفتحه. جر. يلا دي كمان. ها من. ايوه كده فتحه. يلا يا سعيد. حل. لا ايوه كده. ها شد معاها واحد من الراء. فرا. ها دب. ها شد الباء ده السكون. ها دب با. ها دب با.
ضربوني. استنى هيقبضوني. ها اقرا دي كده مع الكسره. عل ها عن ولا عل؟ عل لا ولا ليه، دي شده وايه كسره، يبقى الحرف الثاني ليه. علي. علي. ها مني. ني، برافو، عشان دي كسره تحت الشده كسره. مني. يلا كده. ها دي باء. لا خد، اقف على اللام. ها ها بلي. ايوه كده. يلا ها عد. ايوه كده تاني. عدي. رستر. اجيب لك ليفربول. ما تعملش. ها دي هنقولها ازاي بقى؟ ها دي هاء. ها دي ضمه فوق اهي، نبص حمو. ده ماريو. ها اقرا ده حرف ايه؟ ها طول. لا هو خدها مع واحده. طل. مش تبص فوق هنا فيها ايه؟ قلنا مع الضم يبقى طلو. يلا اقرا. ها خد. لا ما نقولهاش لوحدها، هناخد واحده سكون من هنا. ها سو. طيب لو انا جيت بقى اديتك كلمه زي دي وقلت لك حللها صوتيا، اي كلمه فيها شده تفك اول حاجه الشده. يعني كلمه زي الكلمه دي من، هنعمل ايه اما انا بقول لك حللها؟ انت قلت لها كام صوت؟ وريني عداد ايدك. ها من قلت لها كام مره؟ 2. قلت مين مع مين؟ من، وبعد كده يعني فكيت ده 2. النون اتقالت مع الميم. من نون سكون ونون فتحه. الشده وفتحه بتتفك بايه؟ اول حاجه لازم تعملها اول خطوه انك تفك الايه؟ الشده. لسكون وفتحه. السكون بتروح مع الايه؟ مع اللي قبلها. من وبعد كده صوت النبي يجي لوحده، يعني صوت الحركه لوحده. الصوت الساكن بيروح مع اللي قبله. من اهي، وبعد كده من. طب تعرف تعمل دي لوحدك؟ يلا اول حاجه بنعملها ايه؟ اول ما عينك تقع على السكون بتعمل الشده، بتعمل فيها ايه؟ ها نفكها. منفك. انا عارف خلاص. طب عارف تفكها من غير ما تعملها؟ العين هتاخد واحده ايه دال عليها ايه؟ دال. هتبقى عليها ايه الدال؟ ها شدة. هترسم الشده تاني، احنا مش بنفكها خلاص. عليها ايه؟ سكون. ايوه كده سكون بس. والدال الثانيه شدة. الدال الثانيه هتبقى ايه؟ هي دي سكون اللي انت راسمها، دي سكون. دي سكون. دي ضمه اللي انت عاملها دي سكون. السكون بيتعمل ازاي؟ السكون بيبقى عامل ايه؟ بعمل دايره. طب انت عملت لها زي الضمه ازاي؟ يبقى النص الاول السكون يجي مع الحرف ده. طب النص الثاني من الشده هيبقى عليه ايه؟ فتحه ولا كسره ولا ضمه؟ بص بقى هنا، الدال الثانيه هتكتبها دال عليها ايه؟ شدة. تاني شده تاني. مش قلنا بنفكها خلاص؟ بنرميها. الشده دي بتتفك كسره بس. الشده بتطير خالص. الشده وكسره تتحول لسكون مع اللي قبله. يعني دي قلنا هتتفك بسكون. دال سكون ودال كسره. الدال سكون مع اللي قبلها كده. عد. وبعد كده دي لوحدها.
يبقى بنطير الشده خالص، نفكها بسكون وكسره، عشان هنا دي شده وكسره تتفك بسكون وكسره. بنحط كسره في التحليل الصوتي، الشده قصدي. بنحط الشده في التحليل الصوتي ولا لا؟ ما بنحطها. لا. بنفكها بايه؟ سكون وحركه، حسب هنا، لو هنا شده وكسره تتفك بسكون وكسره. تمام. طب اتفضل. ويت. اتفضل اعمل لي دي لوحدك، شوف هتعملها صح ولا لا. ولو كتبت الشده تاني هزعل ولا ما ازعلش؟ حق ازعل صح. يبقى انت هتكتب الشده ولا هتكتبهاش؟ وريني بقى سعيد. الحق هتاخد لام عليها ايه؟ تاخد عليها فتحة. ماشي. اللام بقى. اللام. اللام عليها ايه؟ سكون. سكون. واللام التانية نبص هنا، ارجع بص هنا، اللام عليها ايه؟ فتح. ايوه كده. هنحط الشده؟ لا، في التحليل الصوتي ايه؟ بنطيرها، بنطير الشده ونحولها لسكون وايه؟ وحركه، حسب الفوق. لو حركه فتحه يبقى الحرف الثاني ده فتح، يبقى الحرف الثاني بتاع الحركه فتحه كسره ضمه، حسب اللي فوق الايه؟ اللي فوق الشده. بس يا ساجد. طيب تعالى نشوف كلمات كبيره شويه. بص كده هنا، بص معايا، اقرا دي كده. ها. كاس. لا، كاس. خد واحده قلت سين معاها داي. كاس. كسر. ايوه كده، كسر. يلا يلا يا سعيد. اقرا. عابو. لا، بص هنا. عبو. واحنا بنقول العين معاها سكون ازاي؟ عبا. را. بص على الحركه. را. تاني. عبر. وارجع قول با تاني. عبر. اقرا كده. خد معاها واحدة على طول. فسر. طب دي كمان. يلا كده. دعا ولا دعا. بص عليك كده، في نقطة ولا مفيش نقطة؟ بلغ. بلغ. ايوه كده، قولها تاني. بلغ.